2 dekabr 2020 yıl videodagı hemen cevap gördük. Benzin 1 litre. 1 litrelik potalaşkaya koyup bu su bundan çıkan gaz. Bundan çoğunrak da çoğun olsa olarak çoğun olsun. Bu 1 litre benzin bir cumadan aşık giderken de az gayrı göğüs görsün. Kaç? Böyle çok başka bir şey mi? Olsun sohbet edelim. Uyga koldansa жақсы болып істеген, жақсы методпен мешіттің içine. Азыр электр энергиясын үнөмдөө максатында ушуну жасасаңар болчу экен. Муну Кудай буйрса дагы чоңойтуп ишке ашыралы деп атабыз үйлөргө койгонго. Кудай буйрса бул 1-2 күнүн ичинде жасап чоңураак метод мешіттин içine коймок. Мунун авторлору Ниязбаев Канөкмөн, Жумаев Самимбек.